egameni elihle lomfilithi uJesu. Amen. Bazalwana uNkulunkulu osagcinile. Nale igiyani uNkulunkulu umgcinile. Amen. Angikaboni bazalwana lutho olubi kuNkulunkulu. Amen. Kodwa uNkulunkulu umgcinile khona lena. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Amen. Hayi bengezi bazalwana kodwa uNkulunkulu uyowayenza umusa ukuthi asofi ilong weekend ayikho. Last week bengifanele ukuthi benifike last week inyanga iphele manje kodwa hayi sasebenza ke bazalwane sasebenza na Saturday saphumula Sunday. Manje kuleli viki bazalwane baba sokuyenzeka ukuthi imishini yami engisebenza ngayo lapha ewu2 yafa ngalosine. Mayifa ngalosine kwabonakala manje ukuthi hayi i-department yami ifanele ukuthi ime. Amen. Ngathula ngabheka ngoba I'm sure imishini ife ekseni bazalwane. Mhlambe ngabo 9-10 khona lapha. Ayithema kushaya bo2 ngathi futhi kungakashaya u2. Ithe kushaya wo11 u12 ngakibo ngathi madoda manje ngoba nithe siyasebenza manje imishini ifile. Manje yini nesangcineleni la imishini yami ifile imishini yolunga bathi hayi imishini yakho amaphathi ayosuka eJohannesburg ngalosihlanu. Imishini izolungiswa mhlambe Saturday Monday ungayithola ngathi ngikhululeni ke ngihamba ngoba ayikho manje into enihlelele la manje sengicethisa le ndoda le yiforeman naye iyawazi umsebenzi. And vele sengisukile mina ku department yami senizolekelela yena. Hayi bavuma bazalwane. Amen. Hayi ngabevuma ngathi hayi i-chance yami manje ukuthi ngihambe. Amen. Ngahamba bazalwane. Ngisukele na ngiyakholwa ngabo 2 o'clock or 3 o'clock khona la. I'm sure 3:30. Asuka lena ke bazalwana uNkulunkulu wamgcina ngifikile. Bazalwana ngisho ukuthi egiyani ngiyaphila. uNkulunkulu ngisayizwela ukukholwa. Ngisayizwela namandla ukuthi ngigcine imiyalo yakhe kimi. Amen. Bazalwana. Ngoba into eniyaziyo bazalwana ukuthi phambi kwaNkulunkulu akekho bazalwana umuntu uyosibabulela. Amen. Ngoba uNkulunkulu uyokubuza nje athi awungibonanga ngikuyenzela izinto. Uthi angibonile athi manje uyezwa yini ukuthi ungakholwa. Amen bazalwana. Amen bazalwana. Manje ke nami ngiyaphilelela bazalwana ukuthi lena ngikhobe. Futhi nithembeke ukuthi mangabe kunento ngihlambuluke. Amen. Ngoba ezulwini bazalwana ngeke singene ngokukholwa kodwa. Amen. Kodwa siyongena ngokuthi sihlambulukile singcwele. Amen. Ngoba into eyenza ukuthi umuntu abe ngcwele ukuhlambuluka hayi ukukholwa. Amen. Baningi abantu abakholwayo la ngaphandle kodwa ingakho yabona iBhayibheli lithi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abayongena umusweni wezulu. Amen. Abantu basindisiwe ngaphandle kodwa behind the scene ziningi izinto abaziyenzayo
esinengisa uNkulunkulu. Amen. Manje thina mangabe singabantwana bakaNkulunkulu into efanele ukuthi siqaphele kakhulu ukudlula zonke lezinto. Fanele ukuthi sibe ngcwele phambi kwaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngoba ubungcwele bazalwane imagnet yasezulwini. Imagnet yasezulwini ubungcwele. Amen. Umuntu ongena ezulwini ungena umuntu ongcwele. Amen. Manje mawufihla isono uyazi ukuthi wena usebhalele umnyango. Amen. Akekho umuntu ovalele umnyango kodwa wena uwe self ozivalele umnyango. Amen. Ngoba umzimba lo bazalwana lo osuphethe lo kwenyanga yiwo ongafuni ukuhlukana nesono. Amen. Kodwa umphefumulo ngaphakathi ngoba wafakwa uNkulunkulu bazalwana yiwo ofuna uNkulunkulu. Manje lenyama bazalwana lesiphethe iyazi bazalwana ukuthi noma kanjani uyabona noma ungafa manje emoshara indaba yokuqala akugcwali emathuleni vela seyembiwe akhona. Manje wona uyazi kahle bazalwana ukuthini ukuthi noma ungafa noma kunini indawo ikhona. Kodwa umphefumulo ngaphakathi bazalwana ukuthi ubuyele kuNkulunkulu ufanele ukuthi ube clean njengoba uNkulunkulu awufaka kumuntu. Amen. Amen bazalwane. Amen. Manje uba clean kanjani bazalwane? Uba clean ukuthi sithembeke kuNkulunkulu. Uhlambuluka bazalwana asenzele umuntu ifavor. Asenzele abafundisi, asenzele abahlambulukisi ifavor. Kodwa usiyenzela wena ifavor. Ukuthi mawufa utholakala ukuthi uhlambulukile. Amen. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Asikijimeni masinyana ake siye kuTimotheo 6 verse 6. Sizokhuluma nje kancane nje nijahile bazalwane. Mangiphuma lana enkonzweni ngine highway N1. Timotheo Oqala vele wesibili akanayo chapter 6. Kabe egameni kaJesu siyakhuleka Nkosi namandla sibonga ngizakho ukuthi ngokuthanda Nkosi namandla. Khuluma nemike yakho Nkosi namandla. Siyalo sikuzifundise Nkosi namandla sisize impilo zethu baba uthambise inhliziyo zethu singabe likhuluma izizwe zakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu inkosi. Amen. uTimotheo wokuqala chapter 6 verse 6. Isihloko sithi isifundiso masibe ngesiqinisileyo. 6. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. Amen ke bazalwane. Amen. Number 1 ile ukuthi kufanele ukuthi simesabe uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Ukumesaba uNkulunkulu bazalwana asikho lokho ukuthi njengoba ubona masingena la eminyango lana bazalwana siyakhokhoba sithi cha asikho ukumesaba ukuhlonipha nje abantu. Amen bazalwana. Ukumesaba asikho lokho ukuthi mawukhuluma nomzalwane uheshese uyabona ukuthi abantu bangezwa ungayenza umsindo asikho. Amen bazalwane. Ukumesaba uNkulunkulu ukuthini ungabe umesaba ngempela uNkulunkulu fanele ukuthi ukhiphe isono enhlizweni. Amen. Ngoba uNkulunkulu bazalwana uthi yena angeke ahlanganyele. Uyabona iBhayibheli lithi ungeke ukhonze uNkulunkulu nomama.
Angithisho njalo bazalwane eBhayibhelini. Ithi ungeke ukhonze uNkulunkulu nani noma mona. Ukumesaba uNkulunkulu bazalwana ukuthi uhambe ngobungcwele. Ukumesaba uNkulunkulu lokho. Uma umesaba uNkulunkulu, ukumesaba bazalwana ngisho noma ngabe ukuphi, ufanele ukuthi ungathi hayi abazalwana abangiboni. Umfundisi akangiboni. Ufanele ukuthi ukholo wena noma ukuphi, ukumesaba uNkulunkulu yilokho. Ukuthi umesabe noma abazalwana bengekho, kodwa umesabe uNkulunkulu. Umesabe kwenzani ukuthi uhlukane nesono. Ingathi mawungaphandle utholakala ukuthi uyizwe. Kodwa mawufika la enkonzweni uyazithoba ngathi uyamesaba uNkulunkulu kanti awumesabi uNkulunkulu. Bazalwane, kufanele ukuthi mawumesaba uNkulunkulu ube yisidalwa esisha. iBhayibheli lisho njalo. Ube yisidalwa esisha. Ukholo noma uye bazalwane, umunye nomunye uyohamba ngelanga lakhe. Mawuhamba uya emathuneni, sizabe sikuphelezela. Sikuhambisa sikuyise emathuneni. Uzabe uyedwa. Isho izakho, abangani bakho bawe basele. Sizokuhambisa siye sokufaka emathuneni. Amen bazalwane. Wena osikhulumela ngale ukuthi uhambe njani endleleni kaNkulunkulu. Abangani bakho bawe bangeke. Hallelujah. Amen bazalwane. Lithi umunye nomunye iBhayibheli lithi uwahlulela ukuya ngani nemisebenzi yakhe. Into bazalwane engifuna ukunitshela yona. Uyabona manje ngifuna ukukholwa ngempela. Nifuna ukukholwa. Nifuna ukuthi uNkulunkulu ahambe nani. Nihlukane nobungane bazalwane. Amen. Nihlukane uyabona manje nabangani. Hayi khona usasenzile. Ingakho uNkulunkulu elibekezelela ibandla elibekezelela engafuni ukuzolanda ngoba uyabona ukuthi no ngiyolanda abantu abangakabi ready. Uyabona mawukholwa ufanele ukuthi uhlukane nobungane. Uyabona mina abazalwana anginayo mina umngane la ekhulwini. Kodwa ngiyanithanda nonke kodwa anginayo umngane. Amen. Futhi ufanele ukuthi mangabe ufuna ukholwa ufuna ukuya ezulwini, hlukana nokuthi ubani uyenzani. Hlukana naye. Ngoba uyabona mawubheke umunye umuntu uyogcina wena ungangenanga ezulwini. Kodwa yena uthola ukuthi ngalesikhathi siyokunqaba aphenduke lo muntu lona aphenduke angene ezulwini. Umangale wena mawuso umbona engene ezulwini ngoba ngale bazalwane. Ngale mawuso ufike la mehlo la ngale bazalwane asiwo lawo. Akho nokubona. Amen. Akho nokubona noma into noma yikuphi. Ingakho bazalwana isiceli bazalwana siye saphakamisa amehlo. Sabonani? Sabona uLazaro esesitulweni sakaAbraham. Amehlo lawa ngale bazalwana uyakhona ukubona noma ukuphi. Amen bazalwana. Manje bawufuna ukukholwa kahle sikade wena. Usikade wena ukuthi uyenze kahle ukuthi ubani uyenzani uhlukane naye mangabe ukhona kumkhuza mkhuze kodwa uhlukana naye. Bheke yakho indlela ukuthi uhamba kahle uyamthokozisa uNkulunkulu. Mawungafa khona manje uphuma la ukuthi uyongena ezulwini na. Yilokho bazalwane efanele ukuthi nokade. Amen. Ngoba umunye nomunye bazalwane uyasikholelwa.
lana njengoba sila abazalwana siyabustana ngokukholwa bazalwana ukuthi bambelela mzalwana sekuseduze la siyakhona sizoqobelelana bazalwana ukuthi sikhuthazaneni sisho ukuthi noma iziphi zikhona kodwa ngoJesu sizonqoba singasondi bazalwana uyabona ukusonda ngiyantshela ngempela uyabona manje sasonda bazalwana nimoshe isikhathi senu for nothing amen ukusonda bazalwana akumfaki umuntu esizweni kodwa ngiyayithanda iBhayibheli bazalwana umuntu mayesonda bazalwana kancane uyashintsha kodwa akumfaki ezulwini bazalwana amen into efaka umuntu ezulwini ukuthi umuntu ashintshe abe isidalwa esisha angafiki izolo amen bazalwana ngoba mawumesaba uNkulunkulu bazalwana kufanele ukuthi wenze njani thithitha izinto zikaSathane amen amen bazalwana amen sithintithe izinto zikaSathane bazalwana mawuthinta uyabona uNkulunkulu bazalwana akekho umuntu amthembayo njengalo ovuma izono bazalwana uyabona umuntu ohlambulukayo uNkulunkulu uyamethemba lo muntu amen bazalwana amen bazalwana umuntu oshoyo ukuthi hey mina ngempela ngoba bazalwana uyabona isono siyenzwa izinto eziningi imicabango imihlinzo nezenzo mawusofike kule yesithathu ukuyenza ufana nomuntu osowuwile ngoba manje usozoyenza njani wasibamba ngesandla manje ngamanye amagama sethi uwile amen bazalwane kodwa imicabango nemizindlo kufanele ukuthi siyenze njani sihlambuluke ngoba yonke into bazalwane noma ngabe yini iqala kuphi la upstairs amen manje mawuthembeka kuNkulunkulu uSathane eseshumayele washumela wawushumayeza mawusuka lapha ubusufika nje uyenza noma ngabe iVN ningahlambuluki nje ngesonto nje kuphela bazalwane amen isono ufanele ukuthi usihlambuluke ngalelanga singene ngalo uNkulunkulu usenzele amafoni bazalwana usenzele ama-WhatsApp ukuthi uphosa nje iVN uthi ngicela ukuthi inkosi ngithethelele uSathane usethi wathi kapa uSathane usengibonise lokho wangibonisa lokho ngoba manje ningajwayela bazalwane ukuthi ngempela nizohlambuluka ngesonto ngeke ningene ezulwini bayingcosana abazongena ngoba sinjena bazalwana asazi ukuthi na isonto liyofika sephila amen lo umntwana kaNkulunkulu bazalwana othandazayo mawunesono ngaphakathi akuthandazeki ithi usathandaza ubuye yona leya nto leya oyibonile ifike emehlweni wakho umthandazo osonqamuka uSathane athi uthandazana ngoba wena unalokho amen bazalwane amen bazalwane amen bazalwane dlulana umuntu bazalwane ningabheki umuntu amen bazalwane ningabheki ngisho noma ngabe umfundisi fanele ukuthi sedlule siyenze njani sibheke phezulu bazalwane uDavida othi lebheka phezulu ngoba usizo lami libuya kuNkulunkulu fanele ukuthi sibheke phezulu uhlukane nomuntu
Umuntu waziwa uNkulunkulu bazalwane uyazi yena ukuthi uyomphendula nini. Manje mawubheke umuntu ukuthi hey lona uyakholwa kodwa uyenza ukuthi nokuthi uyothi na wena ungangenanga. Bheka wena ukuthi wena mawufa uzongena na. Ngoba mawubheke izinto uyabona abathakathi bazalwane lezo bangakumeleli. Umthakathi yekuseni bazalwane uyavuka athathe isitulo ame ngaphandle abheke ukuthi no lapha lelo thakatha khona ebusuku ngabe bavukile na ngabe bayadlula abheke labantu ababuye egroupini abaphethe amashekasi ukuthi hey baphethe icruiser. Amen bazalwane. Inkinga yileyo yikho lokho uthola ukuthi indlu zabo bazalwane ngeke basilungise indlu zabo ziyawa ngoba manje babheke umakhelwane. Manje nathi sikholwa bazalwane singafani nabathakathi. Ungabheki umakhelwane. Yebo sisendleleni bazalwane siyezulwini. Mangibona ukuthi unyathela kabi efanele ukuthi nisho ukuthi hey ngathi sonyathela kabi. Amen. Kodwa hayi ukuthi no ngiyabe singibambelela kuloko. Fanele ukuthi ngibheke mina. Ukuthi ngikhuleke. Ngifunde iBhayibheli njalo. Ngihlambuluke. Ngoba ifoundation bazalwana alivebathu. Ukuhlambuluka, ukuzila ukudla, ukufunda iBhayibheli nokukhuleka njalo. Amen. Mawuqinile izinto lezi uyazi ukuthi ezulwini ungena ugijima. Kodwa wageja uyazi ukuthi ungeke usakhe. Uyofana nentombazana lezi ezisihlanu ezangasi sifaka amafutha. Amen bazalwane. Yathi sisayothenga amafutha sathola ukuthi usokungeniye sokuvaliwe eminyango. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Iminyango yakhona ngathi ngiyayibona. Iminyango yakhona bazalwane uyayivulela oboso uyangena. Umnyango wakhona awuvalwa umuntu. Amen. Uyavala. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Asekholweni bazalwane. Sikholwa ngathi sizofa kusasa. Singabi bazalwane. Sijwayeze lenyama yethu ukuthi ngempela fanele ukuthi sikholweni simthokozise uNkulunkulu ngoba sizofa. Sizana ukuthi mawusofile. Amen bazalwane. Amen. Kubonakala ukuthi awungenanga. Amen bazalwane. Futhi uyabona bazalwane umuntu olaye enkonzweni angakholwa mayefa uyabhoka lo. Abantu ababhokayo bazalwane abantu abangangenanga. Manje uyazi ukuthi noma ungangenanga senza njani? Mangangenanga ubhoka angithi uyabuza la enkonzweni uthi uzofuna into ethelele. Mawusudlulile hayi kuphelile. Sokuthi lapha eminyango lapha sifake isiphambano. Spiritual. Sifake isiphambano. Sithi hamba uye la usebenzela khona. Ungaphindi uze. Intethelelo bazalwane yila emhlabeni. Ngale mawusohambile ayikho intethelelo. Noma izinto bazalwana zingayifihla sithini kodwa ngale intethelelo ayikho yila. Mawufuna intethelelo fanele ukuthi ukhale kuNkulunkulu ukhulume iqiniso ulikhiphe noma ungavala amehlo wavale ubheke phansi ukhiphe iqiniso. Kodwa mawuqeda lapha uNkulunkulu
uzobe umthethelela Amen. ngoba ukhipheni iqiniso. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Abo iphinde futhi ngizwe. Verse 6. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. Amen bazalwane. Mawuso umesaba uNkulunkulu bazalwane, waneliswe. Noma ngabe yini waneliswe. Ungabheki omunye umzalwana uthi hey lo mzalwana yena unika ukuthi mina nginikwanga, aneliswa yilokho uNkulunkulu akuphe khona. Amen bazalwane. Ngoba khona lokho okuncane uNkulunkulu akupha khona, mangabe uyaneliswa uNkulunkulu lokupha ukukhulu. Abantu babheke izinto ezinkulu bazalwane, bayeka izinto ezincane, kanti uNkulunkulu uqala kuphi? Uqala khona lapha kulento encane. Amen. Ukuthi abone ukuthi no ngempela uyaneliswa. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Uyabona mina noma ngadla ipapa bazalwana, ngifake into, ngifake amanzi, ngifake itswayi, ngiyadla ngesuthe. Ngizwe ukuthi enhlizweni yami angibalabali. Futhi angimkhwesheni uNkulunkulu waye ngidla ipapa netswayi. Angimkhwesheni. Amen bazalwane. Mina bazalwana ngidla yonke into engikhule ngayo engiyazi ukuthi iyadliwa, ngiyayidla. Angisho ukuthi no ngoba khona manje sekunjena mina nginemali zami ngifanele ukuthi ngilale ngechicken. NgeKentucky. Cha. Mina bazalwana ngidla yonke into engiyaziyo ukuthi iyadliwa futhi ngineliswe. Amen. Mina izinto enginazo bazalwana nginele. Ayikho into engathi mangifa lana bazalwana ngiyofakela kazelele ukuthi ngiyothola into ethile. Into ebazalwana engilangazelelayo ngilagazelela ukuthi ngikholwe bazalwana ngife ngingene ezulwini. Iyo into enkulu kimi edlula yonke into bazalwana. Uba iBhayibheli lethi kusizana umuntu ukuthi uthole izwe lonke, kodwa manje ugcine. Yeah. Fanele ukuthi nineliswe bazalwane. Enhlizweni zenu nineliswe. Uneliswe lokuthi bazalwana ngikuleli ivangeli lamanje. Usho ukuthi uNkulunkulu ubethanda ukuthi ngibe la. Ukuhluleke uNkulunkulu lana akuzwe. Angisho ukuthi bazalwana angikhulumi mina ngokuhlupheka. Angikhulumi mina ngokuhlupheka ukuthi kufanele ukuthi uneliswe ukuhlupheka. Cha, inhlupheko akuyona kaNkulunkulu. Mawuhlupheka ufanele ukuthi ukhuleke ngempela. Uyabona lana into enkulu bazalwane esiyenzayo. Sifuna ukuthi nixhumane noNkulunkulu bazalwane. Umunye nomunye ayikhulumele noNkulunkulu wakhe. uNkulunkulu amtshele asho ukuthi ingani kuba nje. Amen. Akutshele wena. Manje sizothini? Ngoba abantu bathanda kakhulu ukuprofitwa. Abantu baprofite abese umuntu aprofite atshela ukuthi wena wazalwa ngenyanga ethile njani uneminyaka engaka atshela nokuthi efrishini yakho ubekele bathi uyasabeka kanti hayi amademoni. Bathanda kabi abantu uprofita. Ingakho wabona bengekho lana ngoba yini? Ngoba thina siprofiti sikunika uJesu. uNkulunkulu wena ayikhulumele nawe, akhulume ngesimo sakho ekhaya lapho uNkulunkulu asho nokuthi inkinga yakho uyixazulula kanjani.
ngoba sifuna umprofita mangabe ethunywe uNkulunkulu asho ukuthi wena ufihle isono wena waye ufihle isono esithini hlambuluka manje lawa bakutshela ngempumelelo laba bakutshela ngempumelelo abasemkhathini iBhayibheli lithi ufuna umbuso wezulu nokulunga kwayo ithi zonke izinto mawuphumele noNkulunkulu wena uyikhulumela noNkulunkulu uyokhuluma noNkulunkulu siyobona kwenzile into ngoba uphumele naye uNkulunkulu hayi umprofeti azokutshela ukuthi hawo uyabona manje uzophumelela uyenze njani amanga amen kufana nalabo bathi hayi uzoba nemali eningi kodwa ayithi no one on one faka imali engaka uyifunela imali yena ngoba uyazi uyikhanda bathi faka imali uzobona amanga labo amen bazalwane amen bazalwane asikholweni bazalwane isikhathi asisekho amen sekusondele manje ukuthi nokuzovivinywa amakholo manje kufanele ukuthi siqine ngempela sisho ukuthi noma singafa kodwa kuhle manje sifele enkosini sinamlando uJesu ekhathi sokugcina amen uNkulunkulu wasisiza bazalwane funda sephala verse 7 ukuba asilethanga lutho ezweni kusobala ukuthi singeke kube nalutho futhi amen bazalwane ngisho noma ungasebenza kanjalo wabhalisa izinto kwayenza njalo kodwa ngelinye ilanga bazalwane ukushinga yethuleni thina senze isho ukuthi hayi mhlambe yona leyo suti le ngahamba ngeke ngihambe namasuti wonke senza sho ukuthi awuhambe na imali ngeke size siyifake lo mangayenzeka ukuthi ifakwe uzobona yokuthi ilanga lengakashoni bawe bayeba lapha emathuneni bayoyilanda babonisa ukuthi akusiyakho amen uyithole la ufanele ukuthi uyishiye la amen bayilanda ilanga lengakashoni bayehamba lapha bayithathe imali ukhona khona lapha ethuneni bakubonisa ukuthi awulutho abanye bakukhipha la ku casket leli ithanda kakhulu ukuthi umuntu uyahlonishwa umalwa ngecasket bafike bayithathe le casket bakuthinthela phansi bakufaka umhlabathi nasemlonyeni bakubonisa ukuthi awulutho amen amen abanye masibuya lapha emathuneni bayenza izinto okuthiwa i-after tears badla yona le mali yakho le amamiliyoni lakho bawadla unethi ukushona nje ethuneni bayadansa lapha kudliwa imali wena ubungafuni nokuthi nokubize nje abazalwane ukuthi bazodla ubungafuni ukunikela ngale mali yakho bawubonisa mawufile lapha bawenza after tears bayidle kakhulu badanse kakhulu amen bazalwana azizanga nalutho amen bazalwana amen fanele ukuthi senze njani sineliswe amen yilokho esinakho bazalwana kodwa angisho ukuthi mangithi nineliswe bazalwana ukuthi ngeke nisafuna lutho kuNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwana singabantwana bakaNkulunkulu. Asikholweni. Bese siyacela. Amen. Ngoba iBhayibheli nalo lithi ocelayo wenza njani uyaphiwa. Okokota wenza njani uyavulelwa. Ofunayo wenza njani uyafumana. Manje fanele ukuthi siye kuNkulunkulu bazalwane
kulo mkhuleko lo siya kuwo fanele ukuthi siyene kuNkulunkulu. Siyene kuNkulunkulu bazalwane. Siyokhala kuNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu avule iminyango evalo uSathane bazalwane akayivule. Amen. Evulo uSathane bazalwane akayivale. Amen. Fanele ukuthi siye kuNkulunkulu bazalwane ngoba manje isikhathi sokuthi kuyenze njani umzalwana iBhayibheli lithi ukukholwa okungena imisebenzi kufile. Manje kufanele ukuthi kubonakaleni izenzo ukuthi siyakholwa singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyahlabuluka. Amen. Siya kuNkulunkulu, uNkulunkulu wavula iminyango bazalwane. Amen. Ngoba kufanele ukuthi manje kusetshenzwe manje. Sekuyisikhathi sokuthi kufanele ukuthi kusetshenzwe. Amen. Kufanele ukuthi mase khombuka indaba bazalwane. Masibuya lapha impendulo ebeyikhona. Noma ingeke ifike kubantu bonke kodwa kufanele ukuthi ubonakale. Kuphela manje ngakhuphuka indaba bazalwana lenze njani nehlambulukile. Amen. Nihlambuluke ngempela nihlambuluke ngisho nabafundisi bahlambuluke ngisho nabazalwane bonke bahlambuluke bakhipha isono. Hallelujah. Umunye nomunye ayenze sure ukuthi noma ngabe kunjani ahlambuluke ashiye isono akhuphuke entabeni iyothi sikhuphe siyehla entabeni bazalwane impendulo yayikho. Amen. Ngoba ezinye izinto bazalwana akusokuthi uNkulunkulu akasiphanga izinto zethu bazalwane sibanjwe uSathane uDaniel usho njalo. Umkhuleko wakhe wezwakala ngelanga lokuqala. Amen bazalwane. Amen. Kodwa manje uNkulunkulu waseyehlisa isibusiso. Idimoni amadimoni emkhathini afika asibamba. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Manje siyoyilanda bazalwana lezi ezibanjwe uSathane siyoyilanda uSathane ethanda noma engathandi. Siyayilanda. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu ngeke bahlupheke bazalwane. Ingathi bakhonza uNkulunkulu oyisihlupheki. uNkulunkulu wethu bazalwana isilifa legolide elakhe. Thina singabantwana bakaNkulunkulu. Fanele ukuthi sihlephulele khona lapha uNkulunkulu efuna ukusihlephulela khona. Amen. Fanele ukuthi umunye nomunye asimisele bazalwane. Amen. Asimisele ukuthi ngayikhuphuka indaba. Mangibuya ngiyobuya ngiphethe. Amen. Into zakho. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Funda yokugcina sevala. Verse 8. Kepha uma sinokudla nezambatho asaneliswe yikho. Kepha abafuna ukuceba bayele ekulingweni nasesibeni nasezinkanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Amen bazalwane. Simcela uNkulunkulu bazalwane ukuthi noma sesikhophoke intaba bazalwane sabuya nazo into zethu. Inhliziyo yethu bazalwane ingahlale kulezi zinto. Ngoba inhliziyo yakho mayihlala esibusisweni isibusiso siphenduka isiqalekiso. Amen bazalwane. Ithi kuziwa naye enkonzweni kuzokhulekwa kuNkulunkulu uthola ukuthi wena manje ngalesibusiso sakho sobheke sona uNkulunkulu awusana ndaba naye. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Singalingisi abantu bazalwane ethi inyanga mayiphelile ubona ukuthi umzalwane akabambeki ngoba imali iklokile uyibonile ukuthi nomalini uthola ukuthi uyenza nezinto angafanelanga ukuthi asenze. Imali ikhona abazalwane imali ingekho ukudla kukhona noma kungekho kodwa asikhonzeni uNkulunkulu sithembeke kuNkulunkulu sikhale kuNkulunkulu makufanele ukuthi sikhale singabanjwa izinto zaleliso ngoba emathunini siyoya senjalo
ngeke siye nalezi zinto bazalwane ezinazo. Yilokho bazalwane enginakho namhlanje ukuthi edlula kumuntu ubheke uJesu. Kholwa ungavinjelwa izulu umuntu kodwa bheka kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Ngoba noma umzalwane angeke angakuthandi, noma umzalwane engakuthandi, kodwa uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu bazalwane unethanda kakhulu, futhi nina eseniphakamise isandla bazalwane, uNkulunkulu uyanithanda. Ufuna ukuthi umunye nomunye bazalwane mayefa ayohlala naye ezulwini. Akafuni noyedwa bazalwane kithi lana ukuthi aphuthele ukuthi amangeni. Iloko bazalwane, kholwani niqine, nibheke phambili, nimthokozise uNkulunkulu. Siyabonga. Amen.